Kani gede ka Akashvani Shillong ka khubor man puli di kasan ni jana kimat bakong san jo ka khubor. Kathong jong sarkar India ka lomban penyo e ka bam ko batay met bat gajung ko jingkya e baro ki pa nung sunong ong umantri rang badu Narendra Modi. Pli umantri korbari ka sarkar India Amit Shah ya ka Cyber Security Operation Center ha Shillong. Onyai biteng bandra ke sarkar Meghalaya ya kamat menteri kami ke inline permit sya ke sarkar pedeng la bani keren bat menteri korbari Amit Shah ubadan Shillong menta. Bat ke East Khasi Hills ke district bayo buntam kitak ma ke lempung Meghalaya Games arhajar arkusau ke balong hatura. Ki khubor ki babnya. Menteri rang badu kari Narendra Modi nem kasi ula keren shai bat yai ban ba ka sarkar ka jong u ka dani ka thong ban penyo e ka bam ka batay met ringkat ba ka jong ka jingkya na ka banta baro ki pa nung snong jong kari habai keren bikinong yo mentoy na ka Viksit Bharat Sankalp Yatra lang ba ka video conferencing nen ka janmiet Modi ula ong ba hakimi ki khandai snem balala palat arhusan klorngot kinong snong jong kari kilalat na ka jingduk jing kurdu Ulang ru baka thong jo sarkar kalong ban pendo ye ka jingduk da ka ba ai ye ka jing sinshar ka ba khoi de suba bat ka ba tibet ha ki rukom trekam menteri rang badu ulang baka Viksit Bharat Sankalp Yatra kaladap menta arbanai pura ha ki jing trekam ki jongka bat ka thong jo sarkar leng ba ka ni kalong ban penkut no ya baro ki skim sarkar Menteri Korbari jong sarkar India Amit Shah nim kasi ula pli ya ka Cyber Security Operation Center haki headquarter jong katnat sipai Assam Rifles Shillong. Amit Shah ula ong ba hapo ka jingilam jong menteri rang badu Narendra Modi ka Bharat kala jam da ka jingjam barat ba sya ka thong jong ka digitalization. Ha ka ba ka sarkar ka 3 minut da ka jing tmu banthaw ya ka imlang salang ka ba job ha kaliang ka cyber da ka ba penlong ya ka jing so internet ka ba sngan na ka banta iwe pe iwe ni kinong snong kate ka Cyber Security Operation Center ka bala pli Shillong nen ka sngi kan penklan ya ka cyber security jong ka trat sipai da ka ba petngor ya man ki jing trekam jong ka network internet kan dia da ban batle ya ka badan kam na ya ki jing ma ki bawan na bari bat kan ya daru ya ka jing pen khenyi ki an cyber ha ka Assam Rifles Wide Area Network Menteri Korbari jong sarkar India Amit Shah on penyat ya ka jing lang jong ka plenary session ka ba New Puway jong ka North Eastern Council NEC ha Shillong mentakasngi ha ka ni session on one shimbenta da kilat ki menteri rang ba bat ki he sarkar na ki jilla jong ka than ste lamni ha ka ba menteri jong ka Department of Development of North Eastern Region katakatna dona uji Kishan Reddy unidan rangkat ha ka ni ka plenary session jong ka NEC ha ka webcast ka bakerpang nen kasngi menteri rang badu Narendra Modi ulai kren beki nong yo mentoy ni ki santli ki jela ki bekun thopru ya ka selme ke marak kabalong kadong snong kapilang kata kabahap ha ka umling Community and Rural Development Block jong ka jela Meghalaya kasilme ke marak kalayo ya kalat kabakerpang bani keren ba menteri rang badu kari lembat kiwi de kinong yo mentoy ni kiwi pat ki jela haba pentang ki jung songu ko jong ka hadin ko webcast ka silme ki marak kala ai khuble yo menteri rang badu Narendra Modi halor ka jing menteri kam ko jong u ya ka National Rural Livelihood Mission ha ka ba kala penparu ya la ka jing sem da ka ba ong ba ka NRLM kala pen ko bori ki kinthai ha kaleng kari kum ka kinthai bri ko batre sman kasilme ke marak kalala ban ai ki jing tip ki jing kai pentibet yan ripuwi tli ki sang yarap la die ni ki self help group haki arpo tli ki shnam ki badan hakathan umling Community and Rural Development Block hakaban rius pa shiphamut ki kinthai ke yo jing mentoy leng ba ki jing 3 minute ba ki jing bot din ki jongkar Unang ilam kaseng Kongres hakari Rahul Gandhi ulong ba kanyay yatra kalapan kalaya kasan perthai hakari haba ajeng kren ka jingelang ha ka snong haluwating ka ba hasif sagar district jong ka jila Assam nin kasngi kum shibinta jong ka Bharat Joro Nyay Yatra Rahul Gandhi ulapan pau ya kajing kermen bakate ka yatra karena ban penyeso apdeng ki pat nong India na baro ki jat benriu ki shnong ki thau bat ki kerdan ha kalong briu man briu balaktip ki caste hapdeng ki Hindu
Utai unang yalam jong kaseng Kongres ulak keno bagaseng BJP kanget hakasan pertai baparia bat basensyar ne divide and rule. Bat lokno ru balik si ke sarkar Assam ke bamenta kalong ke sarkar ke babam saptam hakari. Rahul Gandhi ulaong ba menteri rang badu kat hadu menta semelit jungo ke jela Manipur. Kat bah Nagaland pat kipat ba ketika jela kidang sah ke dum halor ke kami keren Yusuf bat ke NSCN. Ha ke jingelang ke belalong nim ke si ha haluwating bonwut kinong yelam jong seng Kongres kile senran lang ye Rahul Gandhi. Kani ke kubor kawan sepi nak Akashvani Shillong. Usembut Menteri Rambak kami Khalia ubedi kami ketenat ki kampok yang ke jela uba Preston Tunsong ulong ba ke sarkar jela kan yai beteng bandra sa ke sarkar pedeng ya ki kam ki berang sateng ki bede ke jing penteri kam ya ke inline permit ILP ke jing penrung ke tien Khasi bat garu ha ke kernet ke bapra jong ke riti sensyar ke India bat ki di kimat. Habai keren bikin ang patay kubor uba Preston Tunsong ulong ba ye kiti kimat ki berang sateng on say keren bat menteri rang badu lani bat menteri korbari jong sarkar India u Amit Shah. Ha ke jingwan ke ba arsengi jong sa Meghalaya ha ke khat pra ba ka khat kendai teri menta ubnai menteri korbari on penya ya ka plenary meeting jong ke North Eastern Council ke Banlong ha State Convention Center menta kesengi. Hakalampong Meghalaya Games 2020 ke Balong Hatura henim kesengi laile ka ye ki final jong ki jigile ka tenrai jong ki nong jaintia ke belatip mukara mukra. Hakawai pat kaliang ki kinhuni le ka ni Shillong batura kle shimenta ke jigile ka tenrai ki Khasi ke belatip kum ka maupon. Henim kesengi laile ka ru ki jigile ka tenrai jong ki garu ke belatip kum ka wapong sika. Hakasngi ke basau ke Meghalaya Games 2020 ke Balong Hatura ke East Khasi Hills ke Long ke district ke Bayo Buntam ki Takma. But sa ke West Garo Hills nangta sa ke South West Khasi Hills bat ke Ribhoy district. Kat bak yuwe pat ke district kimpat simyo pawidu ke Takma hakati ke Lempong yele kai. Usembut Menteri Rambak ke Meghalaya uba sengaw balang dahar rengkat bat uwe niki menteri juga sarkar uba Kermen Shilla bat MLA ke Jawai uba Wailat niki Shilla ula pli pada ya udurmot jong uwa tep kendat ubalalong uklawat ke Senjat Tuber ha Tuber ke Maishnong ha East Giant Hills District nim ke sengi ha ke lengku sengiyap ke balai sepasan pusan ke jong uwa tep kendat ha ke lempung jeng rakhi bela penlong da ke Senjat Tuber. Haba ajing keren kumukong san uba sengaw balang dahar ula ajing iro ikirang ba nong yalam jong Senjat Tuber ibala ritum kai bat penek pensa ikijing tho halor ke history na jante pur silhet ke bamenta ke de ke Bangladesh. Ya ke circle level jong ke dak adalat on penlong ha ke office u chief postmaster general jong North East Circle Shillong ha ke arpu pratri urempang arhajar arpusau ha ke por khatway bizimin step. Hakati ke dak adalat on pediangi ki jing ujor ki bede ki jing sakri ke tenat dak ni postal services ban pendat ye ki jing bambiang. Hak bede ba kani kinong ujor ki laban pha ki jing ujor lomba ke jing tho bat penpoi saka office u chief postmaster general North East Circle Shillong nyok ndai lai not iwe. Halani shwa ka arpun ritri ubnai rempang arhajar arfusau. Susu ke Meghalaya Postal Division kan penlong ia ke divisional level lok adalat hak office u senior superintendent of post office Meghalaya division hak lai putri kula lengkot arhajar arfusau hak por khatway bizimen stem hak ba on kmi bat bishar halor kijing ujor na kinong pendan kam ia kadak jong ke Meghalaya Postal Division haki kam ki bede bat baro kijing sakri ba ada katanat dak. Kakaduan besipongut kinong patay kubor na Meghalaya kalalit sa Bhubaneswar kum sibenta jong ka presto sa kajila Odisha hapo ka Viksit Bharat Sankalp Yatra Program. Katong ka bakongsan jong ka presto kalong ban ailat kinong patay kubor ban sotu kambha bat ban sakhi dala ki jong kikmat ye ki jinglang jingman ki bami ha ka bede ba ka scheme sarkar ha Odisha bat ban sakhi ru ya ka roy ka man lengba ki scheme sarkar ha ka te jila. Kaptu kani ke kubor lakut balawan sepi na ka Akashvani Shillong.